Заучи қауырах ишфаршы арыдоны Амагород Корон районы жынвадат сардуа варысы шывалат табахаут. Удоны башонга коттой мафидан жағға шармагон программайма. Амбырт шараштой арыдоны аграрон технологон колледжі. Я аражыта методика аражак на коммерцион организации мафидан, орашей президенты гранта так фонд ама сагат ирштоны ахурат ама наука и министрат. Программа ишайрак хашу ал жын комылганан кана жынуа варысы нақом шабит табахаут удон махиштар торгом аждахан. Семинары архайжитам анқалма кашынс практикон ахорта ама тренингта. Уса ахортырышта қауы сарды жынуавыры чибахаут удони мабакушын. Шайрагдар нахаш сауы хиштар клашта чи ахорканы удоны рашт фандагыл шаварын. Шайрагны шан ахортырыштак сынша хождармини уджитарар гомканын. Ахшанады самай шабынат шарой ама жаконима бысау маканой. Уима фдуак жындаран шывалаттан та самай хиштар Тима фалмандар ахаштатауа уыл бакушын. Мафидан жағға ахурадон методика хождардам шахатсан шывалатты фиданылдар. Семинар ранхаш котта педагого наукаты кандидат методикон комладон ахошы центры директор Мария Черединина. Жонда монан программа хушканы сарды жынуавары чиш удонан. Усахак дмахан шизарта, ена ниждинат судут каману. Уима анакомай анажак он митачи аражи ахам жындаран шывалатта. Усы шывалаттан шасура куама важонда мунак. Сарды шарашт фандагыл чишевара, ама шакышматал хуждарыр дам чиша хада ахам хиштар.